Kemudian mana sunat istisqa, sunat gerhana bulan, gerhana matahari. Jadi dan mana gerhana matahari nya pajan. Puno pegah lera ni menan seumur tak mana ju. Berarti menandah bulan tak mana bulan. Inilah peserta yang kita tunggu-tunggu, yaitu atas nama Tengku Sariulis yang akan membacakan makra Faslun Al-Ikhtisalatul Masnunatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun wal ikhtisalasatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Ghuslul jum'ati wal idaini wal istiqai wal khusufi wal kusufi wal ghuslu min ghuslil mayiti wal kafiri idza aslama wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa wal ghuslu indal ihrami walidukhuli makkata walil wuqufi bi'arafata walil mabiti wabi muzdalifata waliramyil jimari salasa walil tawafi walil samyi walidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Dan bermula segala mandi yang disunatkan. Mandi yang disunatkan yang pertama, mandi sunat Jumat dan mandi sunat minta hujan dan mandi sunat gerhana matahari dan mandi sunat gerhana bulan. Ni bab pasalnya kena pegah masalah mana sunat Jumaat. Getanya segala tajak Jumaat tanya disunatkan mana? Iban tani je duku-duku ngajar long mana sunat Jumaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mana sunat mana minta ujun. Masa di kampung tanya kakung hanai. Tanya disunatkan mana minta ujun. Iban tani jin gunungku ngajar long mana minta ujun karena Allah Ta'ala. Yang kelima, mana gerhana matahari?
Usaha di kampung tayo suum datat. Nyan ge tayo disunatkan mano disunatkan mano gerhana matahari. Olehnya mano gerhana bulan. Sengaja long mano gerhana bulan karena Allah Ta'ala. Dah. Pertanyaan yang phone. Nyo kan ada tuku Sariuli sunat-sunat mana parimbo kuno. Leblah apa mandu mata parimbo. 7 belah apa. Yang ke phone mana Jumaat, mana dua raya hanan pegah hairo ni kah? Kemudian mana sunat istisqa, sunat gerhana bulan, gerhana matahari. Jadi dah mana gerhana matahari nya pajan. Puno pegah lero ni menan seumur dah mana ju. Berarti menanduh bulan dah mana bulan? Menan. Empan. Iban mana gerhana bulan? Gerhana matahari. Oh kabeh gerhana. Ketayo disunatkan mano? Ya. Kabeh. Kemudian yang kedua. Ghuslu Jum'ati. Nampak? Sab'ata asyara ghuslan kah? Ghuslul Jum'ati. 4. Ghuslul Jum'ati. Putak yang Arab kan? Ghuslul Jum'ati. Iban. Bek kanu, hai na bungong pa. Bek kamu sali ke bungong rai ro ke. Iwan kape deh. Na jawapan hana. Jadi awak ro yang hana ketuoh ni mano. Nyo ceritanya mbak Duku Sariuli kalih pernah mandum saya cara ni mandum. Cara mano ni gerhana matahari, gerhana bulan. Cara mano sunat Jumaat nya bernoan. Na penutuh berkat pada Duku Sariuli. Buka je Duku Sariuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya kepada Tengku Sariulis, putra daerah Rilit Barat. Luar biasa. Mana tetung bro. Oke.